Sibingele kwamagumbi nomhlaba siyaphila thina. Ngekho lubi esingalubika phambi kwabantu. Ngithanda uqondisa izinto ezimbili ezintathu. Thina-ke ngohlosikhulu isintu angisijobeleli. Njalo isintu angisidobhanga endleleni. Isintu engisenzayo ngisebenzisa isintu sasemandulo engasuka naso phansi ngasinikezwa ngabantu abadala. Angenzi into yokuthi ngizwe bethi, ongizwe bethi mina angimenzi. Yingakho-ke ngithanda ukuqondisa ukuthi mina umuntu engimsizayo ngifuna umuntu ozwisisa isintu, osilandelayo isintu, ongayenzi izinto azizwa lapha nalapha. Umuntu ongathathi izinto azizwa lapha nalapha azithathe azilethe kimi, abe ngumuntu asefuna ngimenzele lokho yena akuzwile. Angisebenzi ngokuzwa, mina ngisebenza ukulalela idlozi. Idlozi yilo lingiholayo, yilo lingigayidayo ukuthi yini ekumele ngiyenzele umuntu. Yingakho-ke mina ngiyohlala ngikuleso sintu, angeke ngisitshintshe, ngizohlala ngigxile kuso. Ngokubana yikho ukugxila esintwini okungenza ngisize abantu izinto zabo zihambe ngendlela, bephumelele kulokho engisuka ngikwenza, nami ngikwenze futhi ngiphumelele kulokho engisuka ngikwenzela umuntu. Yikho abantu ngicela lingizwisise kulolo daba, kuleyo ndima ngiyathanda ukuthi abantu bangizwisise. Ngokunjalo-ke angihlali kuphela ngithi into zizozenzakalela. Ukuze into iyenzeke kumele ngisukume ngigxile edlozini. Ngokubana mangabe ngizohlala kuphela ngiyafana nomuntu otshala isihlahla ebengasiniseli expecta ukuthi uzodla izithelo zaleso sihlahla. Kuyasetshenzwa ehlozini bantu bakithi. Uyakwazi ukuthi wena ulele mina ngingalele. Kubanda mina ngingalele ngingekho endlini. Ngisemahlathini ngobusuku ngisebenzele khona umsebenzi wakho uhambe. Ingakho-ke lokho kumele nani nizimisele, niqine, niphahle lapho elisuka nikhona. Ungathi wena hayi izinto ziyazenzakalela ngoba ngihambile ngashiya inkaniso, izinto ziyazenzakalela. Siyasebenza abantu bakithi. Kube khona izindawo lapho esihlangana khona nobunzima. Kodwa lobo bunzima silwe nabo. Sibunqobe ngokubana sisuka silwela izimpilo zenu, ukubana nani nibe ngabantu kulo mhlaba. Lingabi ngabantu abahlezi bethunywa ama-black label. Nawe ube ngumuntu okwazi ukubana iy'ngane zakho zivuke zinokuthile. Ingakho-ke bantu bakithi, noma ngabe ngisenza imali esheshayo, angiyenzi nje kuphela ngivele ngizihlalele ngithi hayi kuzozenzakalela. Ngiyasebenza, zikhona izinto engizihlanganisayo ukuze leyo mali ibe khona. Noma ngabe ngithi ngikhandela isilwane, zikhona izinto esizihlanganisayo ukuze kuvuke leso silwane. Asiveli sivuke nje, njalo asihlali sikhona. Yinto engithanda ukubana abantu bayizwisise yona leyo. Ngikhuluma noDlozikhulu 0832066954. Ikhona imali esheshayo 2500. Siyakuhlanganisela, siyakwenzela mhlobo wami. Le ka 2.5 abantu bafale bazwisise ngeka 3 days. 3 days. Kodwa-ke kuyenzeka phela ukuthi nawe izinto zakho uthola ukuthi zithatha isikhathi ukubana zenzeke, kodwa kungekhona ukuthi azisoze zenzeke ngoba siyalwa ukuze sikwenze kwenzeke. Thina sidinga umuntu ozimisele, okwazi into ayifunayo empilweni. Umuntu okwazi noma ngabe into zakhe ziyezadileya kodwa ekwazi ukulinda. Lokho ngiyakubeka kini bantu bakithi, lifanele lizwisise. Siyakwenza kwenzeke, sikulwele mangabe kunobunzima uze uhambe uphumelele nawe ube ngumuntu ebantwini. Bese sesithi khona mangabe ufuna into ephilayo uzozenzela yona, ozozondlela yona wena. Undingele inhlanga yasemfuleni emfishane nje, ibe lilunga elilodwa, ibe yi7 nesitsha esimhlophe.
ubusuhlanganisa o-7000 sizokwenzela. Khuluma noDlozi Khulu 083 2066 954. Siyabonga sithi abaphila abantu konke amagumbi amanomhlaba, singabonga uhlupheka kodwa sibonga impumelelo kubo bonke abaphumelelayo lokho esibeyenzela khona. Philani ngaso sonke isikhathi nasemitenini nivikeleke.